Nā kua hui ngā mātanga hangarau Māori ki te whakaatu i warātou mahi i rungi te tōmina, mā reira ka hihiri ake a tātou rangatahi ki te whai i o rātou tapu ai ki te ao hangarau. Hei tā te pūrongo a rapaira tāwhai kei te whakatairangatia ngā tuakiri o tētahi o tātou tupuna Māori. Ara, tōna manawa kai tūtaitanga, tōna whakapono nui ki a ia no me tōna kaha ki te whakaaro auaha. Hei aha hei whakatītina i ngā rangatahi nei. E ai ki te kōrero ko o ringa ki ngā rākau a te Pākehā. The idea is to get more Māori into the tech and innovation space. There's a lot of, it's quite a lucrative space, if you like. If you're successful enough, you can make a living out of it, certainly. Koira hoki te kōrero i te kaupapa ko Māui hangarau, he kaupapa whakakotahi i etahi o ngā kaipakihi Māori e mōhio ana i te ao hangarau. He kauhau ki ngā rangatahi me te whakahau he ao anō mō rātou. Our speakers being able to inspire, being able to ignite something in our youth today, and hopefully it will give them the impetus to be able to go out and forge their own pathways within the tech and innovation space. He te kaunga kaipakihi Māori no te ao pai tukutuku, paki waituhi, kai waihanga kēmu anō hoki. It's cool to layer that sort of work with a Te Ao Māori, uniquely Te Ao Māori lens and Te Ao Māori feel, and just try out new stuff. I whakatauri te hianga hangarau o te wā ki te tipuna a Māui mo tōna auahatanga. So, it's about acknowledging that we have technology and innovation ingrained in our DNA, and it's about embracing that and accepting that we have the potential to forge our own pathway. I thought I would just see whether you wanted to ask me some questions. Ko te premia anō hoki tērā e whakapua ki ana I o na whakaaro. Was your teenage life easy, Prime Minister? That's a good question. I've never been asked that question. I've been asked a lot of questions in my time. Ko ngā kura I tai mai no kirikiriroa tai atu ki tūranga nui a Kiwa. I learned that even though if you don't pass your level 3s, there's still something out there for someone. I'm really interested in taking it at school, so yeah, I love coding and all that. I hope that they're getting the very clear message, that having a good sense of identity and being able to overcome obstacles is one key feature, and being proud of being Māori, really. He kaupapa hei kai mā te hine ngaro. Ka para tāwhai te karere.